i jedan gospodin u Prolombanji. Samo jedan mali snimak. Malčice je kao vetrić i blizu je ručku, pa sam uhvatila moment kad nema puno ljudi, da mi se niko ne buni za snimanje, ali ovo je bazen, nikog posebno ne snimamo. Snimamo kako ovo sve izgleda. I to je jedna lepa okolina ovde. Sve je divno. Idemo da vidimo kako izgleda ovaj ovde bazenčić. Ljudi uživaju. Fino je. Ima puno ležaljki. Ja mislim da je 1000 dinara ili 1200 dinara je ulazak na bazen za ljude koji nisu gosti hotela. Tamo iza se vidi ona lepa planina tamo. Divno. Ovdje imamo tuševe naravno. Ovdje je restoran sa velikim izborom sladoleda, slatkiša, kafa za poneti i sve redom. A ovdje isto različite terase. I naravno ovdje jedno malo iznenađenje, odnosno iznenađenje za dečicu. Deca vole da se snimi malo. Ovdje ima i topla banja, spuštalice. Tako, to je pogled sa ovog gornjeg bazena na donji bazen. I to su bazeni napunjeni prolom vodom. Nešto posebno, nešto izuzetno lepo. Nikome da ne bude dosadno. Da svako može da nađe nešto što njemu odgovara. Znači, deca će biti zabavljena, imaju besplatne škole plivanja. Uveče su deca zabavljena, uveče, predveče, oko večere. Dolaze različiti mađioničari recimo ili tako nešto. Evo ovdje za kada neko hoće malo da popije neku kafu ili nešto. Sve služe konobari. I oni su vrlo dobro obučeni. Ovdje su sladoledi naravno, na koje ja dolazim redovno. Sve fino, uredno, profesionalno. I još jedan pogled. A ima i drugi deo sa isto prolom vodom koji ću isto u drugom videu da prikažem.